sibai ule when hi meni sompali sang ni le somni pahni inrin ni nia PDF teral thuam siam chuatang hianin bulhan tan taila PDF 10 SR1 ral thuaman siam chuak ko chung lak theina tura ruwa man Spring Revolution silai SR1 chu mipui sipai tanan siam chuak Spring Revolution lamtoi SR1 rifle silai chu mipui sipai tanan siam chua thai thu People Soldiers Production Team Polinan Ponzar Rolin chu silai chu kho chung lak theina na man tura duan ani thu le Revolution Pol sang te pe kan ni tur thu po an soi bok ani SR1 rifle silai chu submachine gun SMG pola telchi nia SR1 tharna bik chu FGC9 printed gun ain aletin adot barrel asaya akap na boka high velocity silai mua ka chu athei nia steel ka pathir mani ba ka atlovin siam chu ol sama siam dang lampo ol sam hle ani SR1 rifle silai chu 9x 19mm parabellum high velocity silai mu mangche siam ania a effective range chu UGI gun tenena in unveil thu PSPT Polinan soyani SR1 rifle chu mukhat ka chuaimo voi khatamutam taktir chuaimo poin aman thaya a magazine a hian musom panga lengin mitarza fit zathum somni vel thleng effective takina ka thai thu captain ngi tuta na soi chuwang chuan SR1 chi SMG chu khochung beina na silai thaber polami ania chutiang SMG ho chu market a chuan noi somnga vela dilain PSPT Pol siam chua SMG chu noi som pani man vel chawni tur thu PSPT Polinan soiboka masa chutiang SR1 rifle silai tam tak siam chuak thei tur chuan asiam na khol le man ruwa thanem tak leibelangai dona chung chu leibel theni chuan mipui Revolution Army tenena silai pek chua theina re chu atlom le zual don ani chuwang chuan chutiang SR1 silai tam tak siam chuak thei tura tanpui du te chuan PSPT telegrama chanchina zofia thei thu PSPT chuan anthu chu antar lang tel bokani pale kho chunga police station le military council department office te PDF tang rol polinan beya sipai pangan thi sagan region pale township chunga police station le sarkar department office ta chu main som pani tlai dar nga ve khan PDF tang rol polinan beya firfiak sipai pangan thi thu Black Tiger Gorilla Polin thu chuan siam chung military council department office bai tu te chu Black Tiger Pol baka future generation Gorilla Pol Lost Air Force Bama Down Gorilla Pol teni in nunglama tanga cover turin Pol pani le attacking ti tur Pol pani in ruatinan baya dakar khale chan vevel anin ka hnuwa firfiak sipai pangan thia som chuan hlem thu ria tani pale kho chung in kana hian USDP office atang ron chang le tan omba ka dalan shial lar tak tak te ina tang poa ron beile tan omawangin USDP office le dalan ho inte chu hal sia tania PDF tang rol pol te chu meni som pani zan dar som pani le chan ve vela anin thiar film vek thai thu sia tani bok palo a military council sipai motor injui chu bomni in sipai somli ai taman hliam miai district palo township kade kholom om pawat kong khobul miai le palo inkar union kong puya sipai motor injui pani chu boma voi ni bai ni in sipai somli ai tlem lawn hliam thu palo people defense force polin thu chu an siamani meni so pani zandar som pani la chan vepel khan miai tang sipatang chuak sipai motor som pakhat le thawela matanga palo lamkal meni som pathum jing dar dil chan ve vela chuk sipai motor som paruk injui chu palo mi puive hum to polin bom pasari manginan lo baya kade khomi pakhat chuan hliama thi anom thei zana motor chunga thisen kai le hliaman om muania dawe damdoi in laman da lutani ti ina soi bompuak a hian firfiak sipai somli ai tlem lawn hliam ba ka thi te pon om ngei thu PPDF chuan thu chu asiama chu baina chuan sipai lamin silain tongpong me pole vak thu ria tani min data firfiak sipai motor injui len maina beini in sipai soman thi chin state mindat township mindat le matupi inkar melbourne som palina a meni som pani tlai dar level khan CDF mindat tele firfiak sipai te nasatakan ka thu ria tani thunaina latu military council sipai motor injui te hi CDF mindat 10 len maina tumni bain tumi silainen an kapa sipai som ai tlem lawan thi ti ria tania
in kana thlenna hmun chevela hian phone signal om lo wangin CDF mindat 10 a hun taka thu chu an siam man lo ti hriat ani bok heng sipei motor somruk chuang in zui ta hi me ni ni tang khan matupia tangin mindat laman pana konglaka CDF mindat te ben to thina wangin ni som pathuman thang to ni pon chuak ngam lo police te PDF tenan luchil Karen state dimo so township a mioma police station chu nimin me ni som pathum chun dar som pani vel khan dimo so PDF te telin PDF pol thum tang kop tenan baya police pahnin thi thu sia tani dimo so PDF thupong tu soidan chuan he mioma police station a police ta hi nidanga chuan ponan ron chuak thina tunla hian ponan ron chuangai to lo wangin abul hnaya kalchinin kan beita ni abul hna kan thlenlai chuan pona duty police pani chawan oma kan kap police station chunga tangin ral thuam lenan on kap ve ngala ral thuam lenan ka wang hian PDF mi pathumin hliamna waklon tuar firfiak taka cha thin military council pol te hi ponan chuak ngam wak to lo station an tom tlang puya thil thleng om chang chawin an chuak thin min bei turen kal chuak ngai to lova an chuak chang la in mi pui chen in an hal tin a soi dimo so mioma police station bei tu te hi dimo so PDF battalion thumna tanga sub battalion CD le E tele central division sangkhaza le panhina tele alliance brother phu so PDF ten ni ti hria tani CNDF le military council te thadi chuan kana a military council sipei za chuang an thi to a hliaman tam hle Chin state Falam township le Sakai region Kalimio township ate military council sipei tenen thani chung in kana a military council sipei za le som pangan thi to a hliaman omnual thu CNO CNDF 10 an thu chu an tar lang CNO CNDF thupuang tu salai chungai chuan thani chung March le April tha khan Kalimio lama in kana thleng tam bera adota ari khodara nia March tha khan tal khuwa an beitana military council te zale pangan thi to a hliaman tam hlea azat hria chian ani lo in kana CNDF boral ta le military council se peitanan soi saklum zathi mi parukan ni to tina soi March tha le April tha Falam township le Kalimio township a CNDF se peitele military council se peite tum som pathuman in ka pa heng in kana te hian CNDF lam mi parukan borala mi palian hliam thu hria tani anin kana mun te hi Falam township tal khuwa tlangzar khuwa thlanron khuwa ramthau khuwa dokthek khuwa rikhodar le Kalimio township yannam khuwa natchang khuwa nanmiong khuwa angchianta khuwa taungta khuwa le hakhali khuwa te anni yeu township a khopania halhlum tok ruang somni pasari char ani Sakai region yeu township mongdaim pin khuwa le in pin khuwa te halhlum tok ruang somni pasari mu ani thu meni sompani khan tol chungmi tenan soya heng ruang ta hi chen inan haltak chunga hmuan ni thu ming tarlan lo mi pakhatin RFA heti hian rhil in kana po thleng lo firfiak sipei te hi khuan run luta khu a hian zan khatan riak khomi pui ta chun tlan chia tlan sebe thailo te chawan bang mi pui chen inan hala in kang sing a hian ruang te hi hmuani chen inan hal then khata chuan an hal hlum ruang ponga hmuania in kang te hi alamit lo wangin kan la zong kim thei ri lo ruang then kha chu kholaya hmuani ruang somni pasari zinga som pasari chu mongdaim pin khuwa hmuania ruang som chu in pin khuwa hmuani an hal hlum ruang then khata chuan silaya kana hnu ma hmuania an hal hlum tak te hi atlang puin kum somli mi vel an ni hloma an vai hian khomi pui te vekan ni mi then khat an chen chang la hria lo te pon om tina soi firfiak sipei te hian me ni kuwa khan mongdaim pin khuwa zan riakin chen in somthum velan hal ti hria tani military council ten sarkar nan lak nuwa mi pui sanga le zaruk thi to zinga kok tu dalan mi sangthum chuang an tel thu ISP Myanmar chuan atar lang military council ten sarkar nan la kum khat nu me ni somthleng khan mi pui thi zat zong zong mi sanga zaruk somli paruk ayatlem lawan nia heng zinga hian military council le USDP party president thupong tu chuan hek tu dalan tian pu mi sangthum zale pasarin tel thu ISP Myanmar pol chuan an thu chuan tar lang thi te jing a hian kongzo wanga mana an ka hlum mi sangkha zaria somthum pakhatan nia ral thum keng te jing atangin mi zaruk le somkwa le blood brother pol ten mi sompariat an that to ni
Blood Brother Paul le Kit Paul te hian Military Council do tu NLD hroi tu tele an chungten that nuala heng Paul te hian kho chunga wal out takan chathina chen ina telu chilin an soi sangala ruang then khatta chu kholaya an zal mai thira ni Blood Brother Paul le Kit Paul te hian April ni somni paliatanga me ni som thleng khan mi som pariatan thatmana achunga kan tarlan tak kong zon ka hlum tele man nuwa ka hlum zathi politic prison AAPP chinchi anga tarlan ani kok tu dalan thi zathi January ni som palia Military Council te press conference nei tumalis le me thachunga BBC in USDP president zo tanga tarlan ani Military Council in sorkanan la kum khatnu hian in kanana satawangin thi an pung chhauzela an ka hlum tak mi sangkha zaria somthum pakha zinga hian sakan region a mi zanga sumkwa pakuan thia an tong sang bera Rangoon region a mi zahni somriat pathum Mandalay region a mi zahni somriat pakhat Pago region a mi zale somli pathum tedan dotani Gaya state Chin state Kachin state Mon state Karen state le Rakhine state Nepido Tanintai region le Iyawari region a tepo mi pakhata tanga mi somriat panhen thi thu ISP Myanmar chuan atar langa Military Council tan sarkar nan lak kum khannu hian aizon na nun phung le risel na baka kong sang sanga har san nei na tlak buak me kani Military Council ten mi pui chunga firfiak takin cheme ka mi pui le PDF ten an do mek zela mi pui ten Federal Democracy kong an zo thainan ti in state le region tina tan an la me kani Ral matong frontline na sipai officer le bidang te ral thuam thanem taknen CDM an zom chuan P2 Pandang People's Goal Polin noi somthon pek baka Defense Ministry Polin loman an pek don thu People's Goal Pol chuan thu chuan siama Military Council sipai ral matong om officer le sipai dang ten an omna hmunan chu asan du chuan P2 Pandang Pol an piak po thin thu le chumia tanga NUG MOD le KPITC laba P2 Pandang Polian biak po sakle vek nuwa lotling takan chua thaidan le ral thuam thanem takan chua pui theya wanga noi somton pek thai thu baka NUG Noya Defense Ministry po in loman pek don thu te chu P2 Pandang Polian tar langa tun nuwa po sipai frontline omten CDM an zom tu ni phot chuan P2 Pandang Pol te bepom saturin officially an riat tir ngal bokani Suiku khua environment ti chatai dan lawarang ka chaklaina te darkar somni pali chungan chu asana ni lo chuan ka hlum vekan ni tur thu miohla PDF ten warning an pe Kachin state Suiku township miohla ke PDF ten an bial chung Iyawadi luipui kam tluana rangka chakzong long te chu darkar somni pali chunga chunglai mun an chu asan lawani chuan ka dar vekan ni tur thu miohla PDF pol chuan an soya dan lawarang ka chakjong te chuan environment an ti chelea tual chung mi tan hlau thona wangin PDF laman reporta ti chuan chung rang ka chakjong tu te chu arang thai ang bera inthiar film turin an hril ngalani phone IMEI number register ani lo chuan Military Council ten an khar sakdon Military Council te chuan Myanmar mi puite man mek mobile phone IMEI number chu dollar thum chat sang roka register turani thu Ministry of Communication and Information thunei tu te chuan an soi me som pakhat khan mobile phone handset bill chungchang soi ho na meeting chu nepiro Ministry of Project and Finance office number somni parukna a nayania he meeting a hian Military Council Finance Vice Minister Government Secretary General Director Transport and Communication Vice Minister baka officer tele Myanmar phone la lut to pol MMIL Solutions Hub Company Limited thunai tu ten tel thu siatani he meeting a hian mi pui phone man mek IMEI International Mobile Equipment Identity Number chu data server siamin register da thatturani hun tiam chunga register ani lo chuan khar sakan ni don thu nepiro Communication and Information thunai tu tenan soi register lama huai khot tu Solutions Hub Company chuan ni somruk chunga phone IMEI number register turania hun tiam chunga register ni lo chuan khar sak turani tinan soi hekal phung hi NLD sarkar lai khan mala turati tonia puitlena ni talawa Military Council sarkar hian ma alatani
niza le somni chunga zo fel tumania insiat tirna han somruk chunga register ani lo chuan phone khar sakani don thu solution hub company chuan soi he mobile phone IMEI register kalmang hi Russia le Azerbaijan tiamin ram pariata manani thu solution hub company chuan asoi thu riatani hetia riat dan chuan military council te hian phone bill chung changa le phone IMEI register tura tia tang hian mi pui thunun vekatuma solution hub company chuan mi pui thau sokin achil pher anga riatani solution hub te hian phone pakhata dollar thum chiat sang ro kalak chuan phone makta doi somnga a dollar makta doi zale somnga mudona phone IMEI number an riat chuan khoi hmuna po mangma se ahim to lo solution hub hian mi pui har sana siam ngai lo ti in communication and technology mi thiam pakhat chuan soi mi pui ten mani phone IMEI number endu chuan phone number chunna a *#06# chu in alang thayani daudalna wangin firfiak sipai Australia ambassador ta awngion chu Australia Asian Summit a tel don lo firfiak military council sipai lama Australia ambassador na chelmek ta awngion chu meni somni pathuma nei tur Australia Asian inbiak na poimo submit business forum a atel theidon lo thu riatania ani na taka chuan ani chu somjinga tela ma setel lo tura daudal na sat ema wangin aming chu thai chiat le ani Australia Asian Business Forum chu Victoria State Sarkarin ahoi hodona chuta tel turin Myanmar mi puita sarkar pom NUG sarkar somani lova Human Right dan bo chemek firfiak military council sarkar somani chu Justice for Myanmar in daudal baka parliament meeting a Victoria State Green Party huaitu Samantha Ratnamin military council somani chan chungchang zona zo boita ka wangin parliament chuan military council ambassador chu forama tel lo turin thutlukna siam zuita ni Samantha Ratnam chu Myanmar mi puitanen angkhata din tlatawanga anlom thu Justice for Myanmar pol chuan thu chuan siam zui ngal boka Australian ram Melbourne meni somni pathuma nei tur Australia Asian Business Forum tel turin Myanmar Military Council ambassador chu event buat sai tu tenen soma chu forama tlailam cholui kil hauna lomna thu soina nei turin ambassador ta awngion chu rol lok alo ni thu human right lama phusatak Justice for Myanmar chuan atar langa chu Australian Asian Business Forum chu Australia rama khopuilian berdottu Victoria State Sarkar Agency Global Victoria in ahoi hoddon ani chuti lai mekin Victoria State Green Party leader Samantha Ratnam chuan Melbourne nei tur Asian Business Forum a Myanmar sipai sarkar IO palai thu soi turin engwangin nge in somti in a Twitter kaltlangin zona zot chhotana chumhinua parliament chunga sarkar hroitu chief judge po heti hiana zot boka Victoria sarkarin Myanmar mi puita pomjok sarkar NUG thlopanekin thildik lautia human right dan bo semek tu sipai sarkar chu engwanga official ni na pengen ni tina zotani chu mai baka ani chuan Myanmar sipai sarkar IO somna siam to chu arang thai angbera sud le turin Victoria Chief Minister Daniel Andrew Nena angen ngal bokani Justice for Myanmar Polin Asian Business Forum a Myanmar sipai sarkar palai somna chuan military council chu mitak tak anga enna ni theidona chuti rualin sipai ho nun ron na le tharum tho zel theina tura sum huna tanpuina kongpek na ni lekang he Australia Asian Business Forum hi sipai ho tan chuan foreign income mu theina kongpoimo takania chu wangin tuna business forum mai baka eng international platform poni se Myanmar Military Council pomzonga somna le biak bona nei lo turin angen ngal bokani Google Translate a mizo tongtel ani veta khovel thiama sang zela Google company chuan internet kaltlangin Google Translate mi makta doi zathum chuang in biak na a tong thar somni pali a tel bel zinga mizo chin tong potel veta Indo Myanmar ram ria chin mi ta tong man tamber mizo tong po telanita mizo tong hi India North East a mi nuai riat le sing thum chuang tenan hmang meka US based technology company chuan Google Translate hi khovel pumpuya kumrei tak chung tong dai dan omlova tranpui tuani ti ina soi
tuna tong thar somni palian tel jing a hian Africa rama tong thar som telania heti hian internet kal tlangin tong zale somthum pathum om ta ni Google Translate chuan tong lelin na a buaina neu deuh chul om mai theya alafam kim tok lawani ti in company chuan thua ti amani kalimeu tahan le chevel chanchin longai thlaila kalimeu kongpeng thom pui lan sunga traffic point le samyo wat bus station buda kongpen peng thuam traffic point signal light bomati chiatani hnuwa wa in thleng man the ni lo thu riatani meni som pathum tu tahan bazar kong kam chualam dor alun tan hleya purun sen na tel thum zanga tel chituili tar khat cheng sang thum le zanga tanga sangli le zanga bekang rep no khat cheng sang khat kol basha buk khat cheng sang khale zani ajino moto phone te pakhat cheng zanga manani thu riatani tahan atanga marlam let pan chong le tui ngau kong azelen tan hleya lir theile mi veivak an thanem sot le ti riatani khater media in nimin me ni som pathuma sipai thizar le pdf thizar report ala khom danin karen ni state dimoso township a sipai pahnian thia chin state mindat township a sipai soman thi sagan region yinma pin township a sipai pasari thi in pdf mi pakhata thia sagan region sagan township a ro chuan pdf mi pariatan thi sagan region pale township a sipai pangan thia sagan region miang township a sipai pathuman thi Pago region Natalin township a sipai pathuman thia Magwe region Yezacho township a sipai palian thi Rengun Kamayut township a sipai pahnian thia Sagai region Mungyua a sipai pahnian thi Mandalay region Tapaichina a sipai pahnian thia Tanintai region Palo a sipai somli velan thibok heti hian nimin me ni som pathuma khetet media in sipai thizar le pdf thizar report ala khom thardanin Military Council sipai somriat velan thia pdf mi pakwan thibokani ola khati zongkha hawana chanchin thar kan ngai thak theite chu ni a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye